روزم سایه سایه یا محمد مروزم سایه سایه مرحوم مغفور قبلہ مکرمی حضرت علامہ مولانا نذیر احمد پاپوری صاحب اللہ رب العزت کرن تہند قبری پیٹھن بے شمار رحمت نازل تہند قبری پیٹھن کرن رب کائنات رحمتش برسات نورانش برسات چونکہ خاگس منزس کانفرنس آسن تتے شکوٹے آسن تو چونکہ تمہیں موجود کور میں دپ ایصال کرو تمن تہندی کلام دیو از قبول کرے اشت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پریوہ لولن محبتا مروزم سائے سائے یا محمد بسار جائی جائے نین نیرن گلن تائے نہ ہو بہار دمائی ونی چان رائے یا محمد یا محمد مروزم سائے سائے یا سیخنا داغ سینے سیہی بہاوے سیخنا داغ سینے کی سیہی بہاوے بباوے پنن جائے یا محمد بباوے پنن جائے یہ میں آئی علامہ بوسیر رحمت اللہ علیہ بہن وری نکسی جائی حرکت چھنے حکن کرت کے در بستر شو تمنا تاریزو چھو کرنے کریمہ تھود و تھا وضو بنا وہا نماز کرہا دا ذکر خدا تا ذکر رسول کرہا مگر بہن ورین چھو بستر اس پر نکسی شائی آکسات آخ لمحاو پنی اولاد بلائی دبنا خو میانیو غبرو اے میانیو لختی جگرو تلا کریو نامی مد تھا عرض کرک سانی باب ون کرن کیا چسون پان لگنائی دبنخ یہ بستر کریو میں تبدیل یہ کمر کریون صاف مشک متیو نمہ اللہ مشکو تجھ زالیو اتر ملیو دیو سارسی اللہ اکبر عظیم مشکی امن گوشہ خبر آزماچو سینس بابس یم دنیا ولی نیرور اشو دپن میں دیو غسل اللہ اکبر میں بنایو وضو بستر کریوم تبدیل کمر سجایو امائی سری جمع پنن انیخ یار انیخ دوس انیخ اشنا ونیخ اچ خیال اسمن سے خبر آزمائنیری اللہ مابوسیری مگر یلی ساری کام کرنائی ایتی تبلخ میونیو گبرو کلم کاغذ انیو کلم کاغذ انیخ
قلم تلخ کاغذ تلخ لوگ لکھن اما یارش اولاد دپن خبر وصیت ماشس کرن مگر اعوذ باللہ بسم اللہ پرت دپن پنین گبرن ہتا گشو تویتی یتمزن شریک میاشو کرن ذکر محمد رسول اللہ اللہ اکبر لوگن کلام لکھن مولایا صلی وسلم دائما عبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم لکھن گو ایتی تلن کلم کاغذ دپن هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی فرماون کلم رکوون اشار لکھت توجہ کرن تصور کرن دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الگرز یمی آئی علم نذیر احمد پوپوری سب لکھل دپن بساری ہوئی ترومت شس دور تنہا میں کوشم سے سوائے یا محمد لکھن گو دپن بباوی حال سری ٹاٹ نبی آچے اللہ محبوسی تھی یہ آئی دپن میانی نبی یوتا وقت گو بستر اسمزن خبر آہمن نظر آہمن یہ کلام لوگ لکھن فرماون عزیزان غرام القدر اچ سچ اش پر چاچیاز پیوان جلو گر چھو گسن محمد رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ علماء ربانین فرماون لے اللہ محبوسی ریز دیدار نبی گو حاصل عرض کرن میانی نبی زو ازوندی قربان از لگیوں تا کال گوم در بستر آج تام آہمن نظر ازا اللہ محبوسی ری فرماون کائنات نبیان فرمونیم آئی میانی غلام آج تام تے کرتس نیم آئی یاد آزا آج پیو سیم آئی یاد آج کرت ہم امی آئی تعریف آج لوگ تھا سیم آئی یاد کرن آج آسائی پانے دیدار دین بلکہ دیدار یوت کے فرماول دشت مبارک شفرون کائنات نبی اللہ محبوسی رحمت اللہ علیہ بہی وحرش بستر مزن خڑا گسن عاشق رسول اللہ بہی وحرش خڑا گسن توی علماء فرماول یعنی عاشقان رسول چھ ذکر نبی کرن یاد نبی کرن حضورن ہن ذکر کرن حضورن ہن محافلن ہن انعقاد کرن کائنات نکس نبی علیہ السلام سن چھو یہ وعدت بشارت یا یمو سش پانے نت آسو تمس کنت خاص توجہ کرنا عزیت جماعت است نظرین آیت کرنا سانی خانت روشن آز اینا سانی گرن تشریف توید بز بسارت جائے جائے یا محمد سیخنا داغ شنک چاہیے بہاوے بباوے پنن آئے یا گسخنا بوجھ تھی از پاش للہ نظیرنی وحید